Perice, reci ti nama šta nam daje kokoška. Jaja. Bravo, Perice. I šta još? Još jaja. Dobro, a na čemu ti spavaš? Pa na krevetu. A šta ti je pod glavom? Ruke. Da probamo drugčije. Na čemu spava tvoj otac? Na mami. A kad ti mama nije tu? Na komšinci. A kad nema komšince? Tada nema ni tate. Jao, Bože, ajmo ovako. Na čemu spava tvoj djed? Na krevetu. I šta stavlja pod glavu? Jastuk. Ako udarimo jastuk, šta dobijemo? Perut. A ako ga udarimo jače? Prašinu. A ako uzmeš nož i isječeš jastuk, šta dobiješ? Šamar od djeda. Dobro, šamar. I šta još? Pa perje. Konačno, Perice. I znači, šta nam daje kokoška? Pa rekao sam vam, jaja. Cholo. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga.